patuto lang ang tinglat. Uling tutunong may puyat, pamagbante erang mimingat. Niyang magaling aldona, mamunag ne ingalaya, yan ang pena. Nalakad mi bangon ya, Diyos doang persona. Magbandilang magtagumpay, tutuyaping makailo, eresuka at ang alan. Ding taon ninuya paman, pablasang dia siyang sakdal. Pigunaman tayo kini ing kalabing-apat ating tauling estasyon, ing pamanyubli ng mebye ning ginutang Yesu Kristo. Sa sambanda ka o Kristo at layong pupurian. Ulining banal mong Santa Cruz sinat busmay yato. Pamamasa king maya pabalita agbangkang San Lucas. King kamamarunan nanitang Domingong abak, mintala ring babae king kutkutan. Dararara ing pabanglong si Jara. Desnandeng midugang na ing batong makatakap king pasbol na ning kutkutan. At inyang linobla, ere desnaning bangke na ning Ginong Jesus. Megulo la pamisip king Milyari at kabud-abud, ikit dalang at syukarin, di nga duwang lalaking makaimalan ang makasilo. Uli na ning maragol at takot, di nukula hanggang kigabon, kitang daring lalaki karela. Bakit panintunan niya ing mebe karing mete, ala na yuketi, sinobli ng mebe, ganakan yu, itang sinabi na kaya kayo, kanitang atsuya pa, Galilea. Inganak ning tao, kailangan niyang miyabe karing taong makasalanan, mipakuya king krus at subling miye king katlong aldo. Kanita ra aga na karing babae, ing sinabi na, mekola king kutkutan at belitara karing labing metong at karing sablang kayabera, ing sablang milyari. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Pamiginom, impamanyubling mebye ya ing sentro ning kasalpantayan ng Kristiyano, itiyo ing pamipakit ng katapatan ning Dios at kaganapan ning kayang pangako. Ing kapanaligan takang Jesus, amete at sinubling me, ya ing kekatang katiyakan at sikanan. Maria a ima ng Jesus at uliran ning kasalpantayanan, panimunanin ning meto balayan, ding talasalpantaya, king pamitutu, king upaya ning Dios, laban king kasalanan at kamatayan. Ing kapaninayan na mebigu. King katlungaldo, sinubli ang mebye Jesus sa yanak na,
Agpang king matuang tradisyon is sinubling mebye ginu pepakit ya naman kang imanang ni Maria king kayabakan ning Paskong pamanyubling mebye banidake na kaya ing ligaya at tagumpe ning resurrection. Ginong Jesus, mi pa ako king krus at mi pasublan biye. Pakaluluwan mo kami. King siping ning krus kaya ka mantabe ako, ban tumangis at manalangin, kambe mo iti, indo ko, yang masapsap kung ipaniga po. Misana baka maranon, mintaya kingke ang kutkutan. Maria, Maria Magdalena, bangke ng Jesus kayang lawan. Inginuwala na yu keni sinublia, bebe aleluya. Inginuwala na yu keni sinublia, bebe aleluya. Busal ning kayang kalungkutan, Maria nganapin mengutang, king ardinerong kayang disnan, Yesus ka kuyang panintunan, inginuwala na yu keni sinublia, bebe aleluya. Kita mo nga. Inginuwala na yu keni sinublia, bebe aleluya. Manalangin tamo. O Diyos ay pame, inyang pepasublyan meng mi, Kristong anak mo, linupig mo ing upaya ning kamatayan at pangasubli ng mi, Kristo. Baywa na sana, ning espiritong atsuke kami, ingke kaming biye. Itiyaduan mi kapamilatan ng Yesu Kristong anak at ginumi, ang mabibi at magari kambemo, at ning banal ay espiritu, metong mo, king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Tinatang ko pusal yuman tingalipan eban silbian nune para kayong silbian patibe ko daraunting kabayaran banding kasalanan yungan kurang mi patawaran banding kasalanan yungan kurang mi patawaran.
Kilagyuning ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal na Espiritu, mantabe sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ing kwentong Kwaresma, ang poing maleldo, kwentuya kanungan ting tao. Holy Week is an ongoing human experience. Inya kwento yang kapupulutang aral. King makanyan sanang paralan tayo lawen. Ing kwento ning dalaning krus, ake katamong gimpanan. Ing kwento ning hapong Ginoo. Eya kwentong makaluwal king kwento tamo. Eya kwentong milyari ka rin king Jerusalem mo. E kwentong milyari at 2,000 banwa na milabas. Nune, kwentuyang anting tao, kwentuyang kapupulutang aral. Nyaking makanyan kapatad tayo lawen, ing kwento tamo. Ing kwento ni ngapong Ginoo, kwento taya naman. Karinya pa maging makabaldugan, ing pamag-estasyon ning krus, o ing pamigunam tamo, king pamaylasa, pangamate pamanyubli ng mebe ni nga pong Ginoo, ngayon panahon ng Kwaresma ang pong maleldo. Anak, o yan ang grasyang at tamo kaniting misa. King pamanyubli ng mebe ni nga pong Ginoo, akit taya mo naman sana yung kaya katamong pamanyubling mi, karimiyayaliwang kapag subukan at sa kasakitan, king biyeta mo. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan, ing sakramento ni lugod ng Kristo, tanggapan tamo yung palpikasala tamo, at ipaniga po tamo king Ginoo, ing patawaran, ampong pasiknangan nakatamo. Aminan ko, King King Diyos, Diyos, ama ang mapamakalulo, at kay kayo kapatid, ing may kasala kong pina, king pamiisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay paniga po ko kamnuan na Mariyang kapilanmang Virhen, karing sablang anghelang pong banal, at kaya kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko king Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo nga sana, ang ganakimpie alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Ginoo, mi papamatulan kami kaniting panwabanwang kapag masusyaning Kwaresma. Ipaniga po me, ngining manatili kaming tapat karing sakramento ning kaligtasan. Pangaintuliran mi naman sanang mi pamatulan karing ganap dang bunga. Itiaduan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal ay Espiritu, manggaman, king alanangga. Amen.
Pamamasang king libro ning Propeta Hosea. Ingginu sa sabyan na iti, mekad king karelang kasakitan, magkapilit lang panintunan dako, ngara ding tao, tara, magbalik tana king Ginu, penasakit na katamo, dapot pihong ulwa na katamo, sinugat na katamo, dapot bendahano ring sugat tamo. Biyaya na katamo, kay ba't di nga dua o atlong aldo, at mibiye tamo arapana. Magkapilit tamong abalo tayo, sigurado yan datang kaya katamo, antimono makanano yang daratang ing abak. Datang ya kaya katamo, anting uran, adidilig king yato, king panahon ning kauran. Nga nang sasabi ning Gino, Israel at Huda, nano ing daptan ko kaya kayo, ing kaya kong lugod ka na ko, mawawala kalupa ning ulap ning abak, at lalbog, anting ambon ning abak amaranon. Inya tinubod ko la ring kakong propeta kaya kayo, ang magdala king kakong amanong kayatulan at kasiran, laban kaya kayo. Ing parapat ko kaya kayo, malino at mayandaptan. Ing nasa ko, ya ing lugod yung kukupas, aliwaring kaya kong animal adaraw nyo. Mas buriko ing abalura ko, ring taong kanakong pinili, kesa kindulok lang ayin, para kanako. Ing amano ning Gino. Salamat King Diyos. Lugod kukupas ing burining Diyos, aliwaring animal adarawon. Lugod kukupas ing burining Diyos, aliwaring animal adarawon. O Diyos ko, malunos ka kanako, uli ning alangkupas alugod mo, uli ning maragol mong pakalulu, wasan mo ring kasalanan ko. Wasan mo ing sablang kakong dewakan, at linisan mo sabla kong kasalanan. Lugod kukupas ing burining Diyos, aliwaring animal adarawon. Emo boriring sakripisyo, nungali, kaya ka kakulang iyampang. Ni emo katulan ayin adurulukan, ing ayin ko, o Diyos ko, mamuyang espiritu, ing pusong sisisi at mapagkumbaba, kapilanman, eme tanggian. Lugod kukupas ing burining Diyos, aliwaring animal adarawon. O Diyos, maging maganaka ka na sa King Sean, kaya kayang sopan, pader ning Jerusalem, kaya kalang italakad. Kanita, matula mong tanggapan, ding ayin akarampatan, at ayin ming durulukan, mayin kiyang baka, king kekang altar. Lugod kukupas ing burining Diyos, aliwaring animal adarawon. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko.
Ibalik me kako itang tulang bunga ning pamagligtas mo. Ingginuman tabi ake kayo. At kekaltimuli. Mamamasaging maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kemo, Ginoo. King panahon na ito, selita ng Jesus ing iting talinhaga, kareng taong tutungge mayap king sarira at maglibak naman kareng aliwa. Nga na, ating adwang lalaki, menik king templo ban manalangin, ing metong pariseyo yo, ing metong naman talapaningilyang buwis. Tinalakading pariseyo, nga nang menalangin king sarili na, O Diyos, pasalamat ko keka, king era ko kalupa ring aliwang tao, ko mapanako, ko mapamurahit, ko makipangalugod, o kalupa ning talapaningil abuwis ay ni. Makatadwa paruminggong mag-ayuno ko, ibabiya ko keka, ing kapulong dake, ning sablang pahanakitan ko, dapot ing talapang nuwil, tagapaningil buwis, makatalakad yang marayo, man bisang matna banwa, nune durugdugane ing saluna at sasabyana, O Diyos, malunos ka kanako, metong kong makasalanan, sasabihan ko kay kayo, nga ng Jesus, ing lalaking iti, ya ing minuling, lalang banal, may kilalang banal arapanan ng Diyos, at aliwa itang tao, uling ninumang mitatas king sarili na mibabaya ating ninumang magpakumbaba mitasyo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian ka, O Kristo. Luklok tangan po. Maya payabak po kay katamungan. Pwede tala pong pakisabyanan din kasiping tamong kayanakan, maya payabak kapatahad. Ating ko pong aga nakang kwento, tungkol king metong akayanakan, a volunteer king metong a parokya. Karing sablang gagawa, no? Karing sablang kasuywan ade patana, iting volunteer iti tahimik yamo. He is a silent worker. Pero po tang meg-obrane, akit mo na talagang pulido at masalese ing obra. Karing sablang gewa at agawa na, kapilan man mig-post king social media. Misa na yaldo ating metong akayanakan mo naman ing mengutang kaya nga na. Bakit mo papalto ding sablang mayap adepatan mong kasuywan king pisamban? Inyang may kibit yo, iting kit na nga na, may biglaya iting mengutang kaya king kayang pakibat. Nga na, ding sablang kayapan at kasuywan akana kung gagawan, mo kabut iti para karing tao, nune iti parikilya king apong Ginoo akana kong tune luluguran. Kapatid ko kang Kristo, lalo na ikayong kayanakan king kaya katamong bikarya.
king panahon tamo ngening kasalukuyan, pansinan niyo, nabalang gagawan tamo, ing tagumpe tamo, ding gagawan tamong mayap, lalong-lalo na karing kapara tamo, burita mo neng kai, mapapansin dapat. Burita mo neng kai, papansinan da, ding aliwang tao. Dapat king ebanghelyo tamo ngening aldong nga iti, king kaya katamong pibulay-bulayan, nga ng Jesus. Jesus tells us these two men who went to temple to pray. The Pharisee proudly listened and listed his good deeds, while the tax collector simply bowed his head and prayed humbly. Sabi na nitang talapaningil buwis, Ginoo, malunos ka kanako, anting taong makasalanan. King katatawlyan, kareting adwa, ing pariseyo, ampo ing talapaningil buwis, sinabi ng Jesus, ing may kilalang dili at ing may kilalang banal, yapin, itang talapaningil buwis. At ing dilto namang makasalanan, yapin itang pariseyo. O ba't liltoya, ganaka at may kilala yang banal, itang talapaningil buwis, uli na ning kababan na pilubluban, uli na ning pamanyisi na karingkayang gewang kasalanan. Pwede talabang pakisabianan din kasiping tamo, kapatad, magpakumbaba ka. Sige po, kapatad, magpakumbaba ka. Lawan nyo kapatad, nung kumparatala rin nga duwa, ing pariseyo, mga diya, dapat ing puso na kapmuyang ketasan. On the other hand, iting talapaningil abuwis, mga dineman king mit mong kababan. Uling bahalo na makasalanan niya at marinat niya. Inya magparalampuya, banyang mipatawaran at mibayo biye. Kaluguran kong kayanakan, lalo na kayo, yut king kakatamong bikarya, maralas ing dieta mo, kukumparata mo karing aliwa, unconsciously. Halimbawa, pangaras king talento, pangaras king sipagan, pangaras king kasuywan, gelingan, at miyaliwa pang bahagi. Dapat tandaanan nyo kapatad, that God does not measure us the way the world does. Sabi natin pong San Agustin ng Hippo, it was pride that changed angels into devils. It is humility naman that makes men and angels. Karing mata ng Diyos ing tunay dakila, aliwadet ang dakal ng taong apatunayan king bera. O kaya naman det ang taong dakal na disnan achievements king bera. Tandaanan tamo kapatad, ing tunay dakila, yapin itang biyasang magpakumbaba, arapan na ning Diyos. Biyasang marap king mit mong kapakumbaban, arapan na mo naman ning kayang kapara. Nandin kapatad, gagawan tayo ing dalan ning krus. Gaganakan tayo mo naman ing kasakitan at kapakumbaban adepatana ning ginutang Jesucristo para kay katamo. The Son of God accepted suffering and carried the cross for His love for us. Nung tutuusin mo, pwede na namang paltoning apong ginukya katamo ing kayang upaya. Pero pinili na pa ring magpakumbaba, pang iligtas na katamo, patawaran na katamo, uling kaluguran na katamo. Sabi natin pong San Francisco ng Assisi, what we are before God, that we are and nothing more. Kaluguran kong kayanakan kang Kristo, tutuking biyo, dakaling pressure, dakaling bayat king biyo, bistaman po tang susuyo kayo, kilob ning pisamban.
pakikwanan nyo pamuring tumiman at maging masigasig king kayong kasiwan. Dapat balo ko naman balang metong kaya katamo ating bitbit abayat ning biye. Halimbawa, apupusanan tamo king biye, ding kaya katamong expectations, king kaya katamong pamibiye-biye, king kaya katamong eskwela, king kaya katamong pamilya, king kaya katamong pamikaluguran, king kaya katamong kasuywan, king kaya katamong pangarap, ampon kapag nasan king biye. Inyaneng minsan mananabo tamo, ketang punto na nung nukarin, patunayan tamo na mas migit tamo kareng aliwa, na mas lamang tamo kareng aliwa. But my dear friends, tandaanan tamo that the cross we follow, the cross of Christ, reminds us that true greatness is found not in pride, ali king katasan, nune king kababa na pilubluban, at king kaya katamong kasuywan, agagawan at pipilyan, aldoldo, ning pamibiye-biye tamo. Isa sa pinakamagandang halimbawa ng pagpapakumbaba ay si Maria na ating ina, na ina ng ating Panginoong Hesukristo. Nang tawagin siya ng Diyos sa pamagitan ng anghel, simple lang ang kanyang sagot, "Behold, the handmaid of the Lord." Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang sarili. Hindi niya pinagsigawan na siya ang ina ng kakatastaasan. Hindi niya pinagsigawan na siya ang ina at pinili ng Diyos. Instead, she trusted completely in God's plan. Even at the foot of the cross, Mary remained faithful to Jesus. Sabi nga ni Saint Teresa of Lisieux, true humility consists in being content with what we are. Mga kabataan, tulad ni Maria, each of us has a calling from God. Hindi natin kailangan maging sikat o perpekto sa mundong ating nilalakbay. What God asks us is a humble heart that is willing to say yes to the calling of God in service of our community. Sa modernong panahon, mga minamahal kong kapatid, madaling mahulog sa pride, madaling mahulog sa temptasyon ng kasalanan. In our generation, pansinin ninyo, sa social media, it teaches us to highlight ourselves. Itinataas natin ang ating mga sarili pag ating itong pinagmamalaki. But humility, my dear friends, teaches us something deeper, to listen, to serve, and to defend on God. Sabi nga ni Saint Teresa of Calcutta, if you are humble, nothing will touch you, neither praise nor disgrace, because you know what you are. Remember, my dear friends, a humble youth is someone who does good even when no one notices it. A humble youth admits mistakes and asks forgiveness to those people that he hurts. A humble youth, my dear friends, recognizes that every talent is a gift from God. Kung matututo tayong maging mapagkumbaba, mga minamahal kong kapatid, mas magiging malapit tayo sa ating Diyos na sinusundan, sa ating Diyos na minamahal, sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, lalo na kayo, mga kabataan ng ating Bikarya, the gospel today reminds us that God looks at our heart, not the image we show to others. Just like the tax collector in the gospel that we heard, may we approach God with honesty and humility. At habang tinatahak natin ang daan ng krus ng buhay kasama si Jesus, let us remember that the path of true greatness is the path of humility. The path that Jesus walked faithfully, that followed by our Mother Mary.
Ngayon kapatid, hayaan ninyong tapusin ko itong aking homily sa isang simpleng panalangin para sa ating lahat. Panginoong Yesus, turuan mo kaming maging mapagkumbaba tulad ng talapaningil ng buwis sa Ebanghelyo. Tulungan mo kaming lumapit sa iyo ng may pusong nagsisisi at nagtitiwala sa iyong awa, habag at pagmamahal. Sa aming pagiging kabataan, hilayo mo kami sa kataasan ng puso at tulungan mo kaming gamitin ang aming mga talento at kakayahan para sa iyong kalwalhatian at para sa kinabukasan ng aming simbahan. Tulad ni Maria, naway maging tapat kami sa iyong tawag at matutong magsabi ng oo sa iyong kalooban, lalong-lalo na sa aming binitawan na paglilingkod sa iyo. Sa aming paglalakad sa daan ng krus ni Kristo, naway matutunan naming yakapin ang kababaang loob, ang pagmamahal at paglilingkod sa bawat isa. Panginoon, gabayan mo kami upang maging ilaw at inspirasyon sa aming kapwa kabataan, ngayon at magpakailanman. Amen. Talakad tangan po. Kabang lalakad tamo king dalan papunta king Kalbaryo, kambe ng Kristo, darala tamo ring arapan ning igpa, ing kapanayan, kapag subukan, at kapag nasan ning kayanakan na ning Santa Iglesia, kikilalanan tamong ing balang kayanakan, magdalayang sarili ng krus, manalangin tamong mitmong kapanaligan, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring mamarap bayong tuntunan king biye, deng magaral, kaya nakan a profesional, at deng manintun karing karelang bukasyon, manano na sanang atin lang sikanan loob, bandap tanda ing karelang katungkulan, king mitmong tula at sikanan loob, painturo king ligaya. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin kayanakan ang mamarap krisis at beyatan ning makabayong biye, panamdaman da sana ing pakalulu at lugod ng Kristo at tatas karela. Panamdaman da rin sana ing kekatamong komunidad, magilang lugal ning kapaynawan at tunay suporta. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring pamilyang dadalan kasakitan, kasiran, at pamikaintindi, manano sana ing banal a espiritu, ang magdalang pamikasundo, karing puso daring balang metong, nanuka rin maging lugal ning pamanyubling biye. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring manimuna ning kekatamong Santa Iglesia, pakiramdaman da sana ing siwala daring kayanakan ang makabuklat a puso at kapakumbaban. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king panalangin na ng Leo, ing kekatamong Papa, king pamagdisarma at kapayapan, ipanalangin tamo na ding bansa, muntala king epektibong pamagdisarma, lalo na ing nuclear disarmament at ding leader ning yato, pilinan da sana ing payapang pamisabi at diplomasya, imbes na ing karahasan. Ipanalangin tamo ing Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
Maluguday pa, lalakad ka, king siping mi, king balang panahon ning be, lawan mo lang mit mong pabor, ding kayanakan at dinan mo lang sikanan bang tuki lang mit mong tula king kekang anak, iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, panining kaya katamong taon, matanggap ya, arapan ng Diyos, lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king kapurian po ni kaligayan ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, ikaing panibataning sablang kalam at pagkalugmula ke kami, baka kaming lumapit. Kambering may linis ming puso, karing banal na misteryo. Agparalampu mi keka, king kaniting marangal ming pamangganap kareti, ayang pangananda kang karampatan akapanyamban. Itiyadun mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabeya ke kayo. At kekan temore, Itasyo reng puso yu. makatas nala king Ginoo, Pasalamatan tayo, ing Ginoo, Adios tamo. iti karapat dapat tampon matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing puryan ampong pasalamatan da kakapilan man, nuka rin manoy pa. Diyos sa malugod ampong maganaka. Pagkalub mo, karing anak mo, ing
pagmasusyan da banwa-banwa, ing fiesta ning kaligtasan. King mipnong tula at kambening malinis apilubluban, magbayo sana, ing kayungyungan mi, king pamanalangin, at pamanyapatmayap, karing kaparaming tao. King kapamilataning pamagmasusi mi, karing misteryo, amag kalub, panibayong biyeke kami. Pisadsad kami sana, king kaya paning grasya, apagkalam mo, karing anak mo. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel ning banwa, taralit kami king ligaya mo, alangtok ng ngamingan pupuri. O lubos, mayupayang ipa, pupuriyan da ka king kapamilataning anak mo, Yesu Kristo, at dinatang king lagyo mo. Yo, ingamanong magtalang kaligtasan king ketawan. Yo, ing gamit adutuang mo, karing makasalanan. Yo, ing tala na painturo, king kapayapan mo. O Diyos ay pami, kanitang mi palawot kami kaya ka, pauli ring kasalanan mi, pegi kasundo mo kaming miyuman kaya ka, king kapamilataning anak mo. Ban kanita mi balik lalog kaya ka, aluguran miya, ing metong at metong kaya kami. Anti mo nung makananong ligura na kami, ang kaking tinawon ning biye, king kamatayan na para kaya kami. Ngayon pagmasusyan miya, ing pamakisot, ayakamtam ng Kristo para kaya kami. Paniga po mingeni kaya ka, tugtog me, ing banal na espiritu mo, kareting ayin, bang pabanalanala, at gawa na lang katawan ng pongdaya, ng ginuming Yesu Kristo, kabang tutuparan ni, impeka, panabili ng daptan mi. At tatandanan mi pa, kanitang benging bahay na dinaon ng biyena para kay kami, para king pangatimawa mi, kabang mi sulu-sulula kingapunan, kinuwaning tinape, pepa salamata nakat pinuri, piraso ng tinapet, dinuwang ni iti karing disipulo nat nga na, kunan iti ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amitawon para kaya kayo. Kaya rin ning apunan kinuha ning kalis, ning kalis ning bendisyon. Pasibayo pa pasalamatan nakat pinuri king kayapan mo. Binyan na iti ka rin disipulo na nga na,
Kunan iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ng daya ko. Ing daya ning bayo ang pongalananggang tipan. Amibubo para kay kayo at para ka ring sablang tao. Ban kanita, may patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayo ang misteryo ning kasalpantayanan. Sasambanda ka, O Kristo, layon mo bayan. Muling ikrus umanan, liligtas meyano. Muling ikrus umanan, liligtas meyano. Uli nita pag masusyan ming pamigaga na ka, king kamatay ng pong pangasubli ng mebya ng anak mo. Amiglakuan kaya kami, kaniting prenda ng lugod mo. Adaraon miya kaya ka, iting kalma pikalab mo kaya kami. Ing sakripisyo ning ganapapam makipagkasundo. O banalay pa, mga pakumbabaming adwan kaya ka, ing tanggapan mo kami mo naman, kampening anak mo. At king kapamilatan ng pamisulusulomi, kaniting bangketi ning kaligtasan. Pagkalamiya naman kaya kaming banal espiritu na, amilako ka ring sablang sumbagal, king talan ning pami sa sauksig. Mananasanang iting espiritu, papanatilyana, ing pamikisan metong mi, king kaya kaming Papa, Ileo kalabing apat, at king kaya kaming Obispo i Florentino, ing kaya kaming Paris Priest, Akura Paroko, Yamong Mani, kambeda ring sablang Obispo, pari diakono ding sablang tao, oig pa, bustan mong ing kaya kang banal akapulungan, maging tandaan ning pamisan metong at maging dalan ning kaya kang kapayapan. Inaos mo kaming mitipon-tipon keti, makapadurot king lamesa ning anak mo, tipunan mula naman sa aking ganap apamisan metong ding taong miyayaliwa lahi, salita at kabilyan king be. Tanggapan mo, king kayarian mo, ring kapatad ming mayango na be, ngeni matudtud na la king gino, ating sablang memon na ketiking yato, ikamu bukod ing makibalo, king karelang kasalpantayanan, ban kagom ning Nuan a Birhen Maria, ing induning Diyos, isanoseng kayang esposo, ding apostol at sablang santo, amatula kaming misusulo king ganap a kapayapan, king bangketi ning bayong Jerusalem, kambe ng Jesucristong ginumi. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan ng ponglugod king ipa, kareng amanong tiro na kay katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, kisablang marokoy pa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, kim panahon ni. Panging kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati, kim pamanalipaning kasalanan, at may kabyus kami ngalang kasasagkulan, kisablang kaligaligan, kabang panay ng pong pagsadyan mi, impanyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. O Diyos, ay pami, ginuming Yeso Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. E mula sana babaligdan ding kasalanan mi, nune, ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banal na kapulungan mo, layon meng pamayapan ng pongpisan metungan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye, ampong magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapatid, ing kapayapaning Ginoo, mantabe sana kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Iyang pang tayong waganing kapayapan kay metong at metong. Kapayapan kaya ko nga. Nyo ing kordero ng Diyos, nyo ing milalakoking kasalanan ng yato, nuan laring mayawos, kingapunaning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat iyag kasmeng amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O mapamakalulong Diyos, ipagkaloob mo kaya kami, ngining alang patugot mo kaming pakabsyan, king sakramento mo, ingadwan miya, kambe, ing tunay debosyon, at tanggapan miyang parati, kambening kasalpantayanan. Iyadon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklok tamo po. Hausan tayo ngayon ing youth leader ng Vicariate, ni Brother Kevin Amistades. Mayap ayabak po kaya be akong kayanakan king vikarya ning sagradong puso. Mumunang dili bibiyemi po ing maragol a kapasalamatan kaya kayong tinagon king kaya katamong Vicariate Youth Way of the Cross. Inipa po ing Vicariate event na may kompleto tamong parishes at schools. At more than 650 attendees tamo po, maya pa oras ngan po kaya katamo. Kareng kayabe mi pong officers ken vikarya, dakal pong salamat king suporto, king pepadala yung representative para maging matagumpaya in kaya katamong Lenten activity. Kareng kaya katamo pong spiritual youth directors, among Rick at among John, dakal pong salamat king kaya kayong suporta at oras king vikarya. May pa oras po. Bistaman po alalo payabot mi ing maragol a kapasalamatan kareng kaya katamong parish priests at school heads at makanyan mo naman po king kaya katamong host parish this year, Holy Rosary Parish. Panimuna na pong Sister Angeline at Sister Carita at kayabed ang officers maya pa oras po. At dakal pong salamat king pamananggapyo king Vicariate Youth Way of the Cross. In Youth Way of the Cross po, metong ya pong tradisyon ng Vicariata mo at panikwanan tamong misunduya, banwa-banwa. Para po king next year, year 2027, i-announce tanya po ing host parish tamo, awsan tayo po i-Sister Angeline at Sister Carita para king turnover. At awsan tala rin po rin kaya katamong spiritual youth directors, among Rick at among John. For year 2027, ing host parish po para king Vicary Youth Way of the Cross in Saint Catherine of Alexandria Parish, Porac, Pampanga. Pasibay po dakal pong salamat kaya kayo nga kaya beming kaya nakan king Vicarya ning Sagradong Puso. At syempre, din naman napasalamatan ng karelang sarili, dahil ginusal, kinimot, dahil kaya katamong koya, talapanimuna, dahil kaya katamo pong youth ministry, kiniking Vicariate of Sacred Heart, yung salita ay Brother Kevin, kambi ng Brother Gerald, palapakantala rin kaya katamo pong youth leaders in Vicariate. Job well done, congratulations. Pila ning total? More than 650 plus. In a special way, bari ko na-acknowledge ng kaya katamo pong participants. I think ilang peka bunsong parokya, kimbong Archdiocese, at king kaya katamo pong Vicariate Sacred Heart, Our Lady of the Poor,
Kambening kura paro ko dayapong ching, laing patugot mag-chat ka na ako. 15 of them from Our Lady of Poor Parish. Anto rin kapatid mo. Talakad kayo nak. Welcome. We hope banwa-banwa kaya peta kayo. Among John, marakala salamat kayong papakala yamanon, kaya tamo pong homilies for today's Eucharistic celebration. Takasalamat kayong maulagang paganaka. Iting Kuresma, panahon ning pamagpakumbaba. Kayong kaya katamo pong pangataw, kayong kaya katamong sarili. Timely ining amon kaya katamongan kalupa nung makanano Jesus, ting modelo ning kapakumbaban, dinaw ning kayang sarili, lauslob ng dinaon, dinakay sarili na, para kaya katamo, para king kaya katamong kaligtasan, makanyan taya naman sanang idaon ing biyatamo. At katataw yan, burigay mo namang sunduit ang pamigunam nandin, nga na ning metong atalasulat, our goal nga na as Christians, this coming Lent or this Lenten season, is to be able to live the Paschal mystery of Christ. Not just to enter, not just to identify, but to live the Paschal mystery of Christ. In kwento ng Kuresma, in kwento ng Malaldo, kwento yan ting tao. It's an ongoing human experience. And therefore, kapupulutan niyang aral niya. Sana, anak, kaluguran mo yung kainakan, etaya mo inari, istasyon ng krus, pigunaman, ing pamaylasa, pangmatit, pamanyubli ng mebe. Sana muli tamo, pabakalya, kapupulutan niyang aral, ikit tayong kwento ni nga pong Ginoo. King kwento tamo, anting tao, anting kainakan. Pakalanta mo iting grasya, nagang mapagal. Yung katawan niyang papagal nga natin, sana mabisita mo puso at kaladwa. Payabot yu, yung pamangumustami nga mo dyan, karing kaya kayong kura paroko, nakasalamat king alang sawang pamanantabe na naman. Father Manny, Santa Maria, our parish priest namong, nakasalamat kening pamikatago na ini for allowing us to use this beautiful church, the Church of Our Lady of the Most Holy Rosary. Among nakasalamat kambiyaning PPC at ning mamuntukan ketiking parokya ning Santissima ning Banal Rosario. Jeff, thank you. At kambiyada rin kaya kayong lay leaders tutupin magrasya yung aldoyniking kaya kayong ganaka at kaya kayong antabe. Kay bat na niting final blessing, etamo mama ko, ating agape, o paming sulu-sulu, kay ning parishol, bandayeng kaili, ning pisamban. Bikiti itamo ka rin. Talagang tamo ngayon, tanggapan tayo yung bendisyon ng poning pamupos. Ing ginuman tabe ya kay kayo. At kaya ka antemore. Idukuyo na rin buntokyo at manigapu kay bendisyon ng Diyos. O Ginoo, ituwang making tapat mong banal a kapulungan, ing wana nagamat ning kasawpaning banwa, bang pagtulapan da ka, kampening kabilugan ng puso, at pangaintuliran ng tanggapan, ingaduan da kaya ka, iniyadon ni king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, ing ipa ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umena kayo king kapayapan, bang luguran at suywan, ing ginong kaya katang Diyos. Salamat, King Diyos. Pasibayo maya payapak kaya kayo na. Loklok tamo pa po. Bayo ta pumunta king parish hall para king agape. Mag-group photo tamo po per parish. Pero muna la po ding youth leader and youth coordinator ding balang parokya.